Majka je pre nego što se bacila sa prozora na bebu navukla više slojeva odeće. Jedna majka skočila je danas oko 15 časova sa svojom bebom sa 3. sprata zgrade u Jašiju, nakon što je njihov stan zahvatio požar. Pre nego što se odlučila na ovako drastičan potez, majka je bebu obukla u više slojeva odeće, a potom umotala u ćebe kako bi pokušala da ublaži povrede prilikom pada. Komšije kažu da nije imala drugog izbora, jer su stanovi zidani tako da se ide iz jedne prostorije u drugu, te da verovatno nikako nije mogla od vatre da se probije do ulaznih vrata. Kažu da je majka po zanimanju lekar, te da je držala bebu u naručju kad je skočila. Pisali su da je prvo bacila bebu, pa da je ona skočila. Nije, skočila je sa bebom u naručju, rekao je komšija. Vatrogasci i ekipa hitne pomoći zatekli su majku i 6-mesečnog dečaka na pločniku u kritičnom stanju. Po prijemu u dečiju bolnicu kod bebe je došlo do zastoja srca, te da je rađena reanimacija, saopšteno je u portparol policije u Jašiju. Kako navodi, dete su uspjeli da stabilizuju, ali je dalje u veoma teškom stanju. Majka je zadobila više opekotina i preloma, ali je navodno svesna, stan je gotovo uništen u požaru. Nadležni su rekli da je poziv u pomoć stigao oko 15 časova, te da su vatrogasci evakuisali 10 stanara iz zgrade, dok je 15 ljudi samo uspjelo da napusti objekat. Devojka mi je rekla da je videla kada je ta žena skočila sa bebom sa 3. sprata. Kaže da je beba baš mala. Moja devojka živi iznad njih. Ja sam došao kad je već sve bilo u dimu. Nisu htjeli da me puste unutra, rekao je jedan čovek. U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do požara. Komšije kažu da su često čuli svađe iz stana gdje je porodica živela, ali dodaju da je otac bebe u trenutku izbijanja požara bio na poslu. Jedna od komšinica tvrdi da joj je majka, koja je danas pokušala skokom da spasi i sebe i dete, jednom došla sva modra na vrata, tvrdeći da joj je muž tukao. Bila je sva prebijena, ali je nisam pustila unutra jer ne znam ništa o njoj. Došla je policija i pričala sa njom, rekla je komšinica. Iako je danas učinila jedno što je mogla da spasi dete od plamena, majci preti krivična prijava zbog ugrožavanja života. Lekari se nadaju da će uspjeti da spasu dete, ali još ne žele da daju nikakve prognoze.